Шаугет, 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 Шаугет. Мы оказываем поддержку нашим согражданам, казахстанцам, нашим соотечественникам и говорим нет нелегитимным выборам. И Токаев не наш президент. Мы требуем свободу мамам, которые сегодня защищают права, будущее и права свои права и будущее своих детей. Свободу Жазире, Гульзипе и Оксане Шевчук. Мы говорим нет китайской экспансии. Все богатства уже распродали китайцам и китайскому народу. Скоро мы будем говорить все на китайском языке. Скоро казахский язык сам как слово, как язык исчезнет. Шаугет. Мы за свободу слова, нет нелегитимным выборам в Казахстане. Пора менять ситуацию в стране. Шаугет. Пожалуйста. Кет. Саяси тұтқындарға бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық! Саяси тұтқындарға бостандық! Шаугет. Қазақтың жері Қытайға сатылмасын. Қазақстандағы саяси тұтқындарға бостандық талап етеміз. Және де қазақтың жері сатылмасын, Қытайға сатылмасын. Казахстанға демократия, мы требуем демократии Казахстана. Қазақтың жері сатылмасын! Қазақтың жері сатылмасын! Қазақтың жері сатылмасын! Қазақтың жері сатылмасын! Шаугет! 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 Шаугет!